Yuk. Berbakah raya sinya ubi cu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sayang tu hati bunda Uman kain hak Hana satu mana. Oi dia bila Hana tu mana. Tak mana boleh. Tak mana dia tanya dia tak mana baru tak Sinya kali mana sinya. Sino tanya tabu wangi-wangian ni le. Alungan baru tak bubuk. Jino sinyak dia hancur batat-batat. Kalau yuk sinyo puji bujuk kan yang berguna. Sayang kupoma, sayang legop, berguna bagi manusia dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa ahmud. Dah pemadudu. La ilaha illallah. Allah Allah. Kalimat taibah anu berkaimate. Tahu de bangun cahaya Nabi. Tamat dengan janji Allah. La ilaha illallah. Allah Allah. Kalimat taibah anu berkaimate. Sayang baca kalimahnya. Selamat iman awat mati. La ilaha illallah. Allah Allah. Kalimah taibah anu terpayung pagi. Kalimah tauhid, kalimah ma'rifah, kalimah syahadat kebekai mati. La ilaha illallah. Kalimah taibah berjertu asal narotakan wate gusukrun syaitan hanjut jipulalon narotakan wate gusukrun syaitan hanjut jipulalon. La ilaha illallah. Allah Allah. Kalimah taibah anu berkai mati. Tahu dengan cahaya Nabi. Tamat dengan janji Allah. La ilaha illallah. Allah Allah. Nyandi babah anu malam urah. Urah malam anu ma'rifah. Kadang lupa Lailatul Qadar. La ilaha illallah. Kalimah taibah awal pun jadi aras kursi. Lo dengan kalam sinan uram di sinan puncak aras kursi. Lo dengan kalam sinan uram di sinan puncak. Nah, ada bunda si dah ju anak mata-mata di sini. Bunda baik benda rumah-rumah benda ke? La ilaha
Kalimah taibah anu berkaitan mati, tahu dengan cahaya Nabi, kama dengan janji Allah, Allah. La ilaha illallah, Allah, Allah. Kalimah taibah anu kepayung pagi, soyang baca kalimahnya, selamat iman awate mate. La ilaha illallah, kalimah taibah penerang hati, ya Tuhanku nerah bebleh, tinggal yang putih nubuh yang keji, ya Tuhanku nerah bebleh, tinggal yang putih nubuh yang keji. Jadi naik haju je hana bata-bata tu. Tuannya pun dah tak bubu le tadi. Itu iwa temu abi pan abu. Haju. La ilaha illallah, Allah, Allah. Kalimah taibah anu kebekai mati, soyang baca kalimahnya, selamat iman awate mate. La ilaha illallah, Allah, Allah. Nangro muka anu rahis saidina, so gunakan lebih tubuh hanji pajole nuraka. Dia dia umat kan hak hana je pepe dom. Kiban dia pemaku gonyo. Itu. Allah hidup udo daidang selayang belang kapu talo duri jang raya. Hai muda sedang gajah bantu perang, kabela nangrong duri jang raya. Hai muda sedang gajah bantu perang, kabela nangrong. Wahai anu jantung hati mah sebuah besar anu bapa mah karaya gata. Hai anu badan lam pendidikan gata pemabakaraya gata. Hai anu badan lam pendidikan gata pemaba. Allah hidup udo daidang selayang belang kaputuh talo beri jang raya. Hai muda sedang gajah bantu perang, kabela nangrong. Ya, di sini air cuba biji. Kan mak ibu pun lupa gini.
ai klik itu. Hujung. Berbagah raya sinya ubi cut main terjabut dengan sikula. Berbagah raya sinya ubi cut main terjabut dengan sikula. Oke karaya mengajar kebut supaya ngajut udang agama. Alhamdulillah ketengok sini. Nak apa? Dia ada kali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta dari Masjid Buntet Rizka Zahara.